Uba Mahendro Rapsang ukur tong ke NPP na West Chelong, syaka election MLA arja arpulai haka arpenyo trik mentau benai ulaong. Balada un sya ajit biang kumu MLA un penlong ya ketiga konstituensi kebabet bat kebabiang tam nambaro ya kabala tip haka ketin nong wei kum ke smart konstituensi bat benrap ba ulo depan kre san klur tingka na kebenta kani ke jing temu. Habakran sikilat patai kubur hadian ke jingwan tap kerteng na kebenta banyak konik election haka lai tarik urempang arja arpulai. Ha Office Deputy Commissioner East Kazils District uni kurtang ulaong ba un kampai kematru syaki samla. Setelah mengalayo ban file ke nomination mentasngi warga so sarung ruang ni kapor ban yang kum candidate jong ke NPP for the first time contest second election and the third time first election lost 2018 na job and these two elections ngele na ka Indian National Congress but this time ngele na ka National Party party kan NPP National People's Party ngasul scam job namar ba bro sisan snem ngam ju shong thai ngadon bo pai ba ngatrai bo pai ba abang ngakla nang wei party ru pai ba oklam o dinga we don lang hi tingan so scam bang ke kam ngalale bro sisan snem ngasul sarong mangalale ikam bo ba bat ngasul sarong mangalala fulfill berkhoi ikam bagi dormat sinong ki ai mangale ngalalo pendep 100% ki ikam bar kai thọ te kan ko sarkar dan bai jin kan thọ ndai tang e kan ni ka party kan ni sarkar bai lam ta pot ek congress sarkar ba menchuar ke dan hi jin kan thọ kam ndai tang ni ka sarkar bisa kan thọ menchuar por congress ngadang don congress mi sak kan thọ ba so election ngal la sak kren ba te hano no sarkar ba rule dang le rule bhal le don bai jin kan thọ namata constituency ka komat ban kong sane ba ka program ban kong e mga seibu ahmad hi kalong mangan continue ya kan ka program juga kum ban pelong we na smart constituency hapo ka Shillong hapo mekele ai borok we kata ngalalong ba kumung tangi keren mentaru san kuro tingkat project jong ka Shillong smart city kila sanction constituency juga bat ki kam kidang ai menta syai ngasu si ban ong batang hapo ka arsnem ngimla ban le yesibun nama kala betut pelat ko kubet tang bangi dang yatri bat ngampep bat ngapular mangan pelong ya ka constituency juga ka smart constituency kuma ngapai nga kam di ka sensitive constituency show mata agapor mai le election nga 2018 harjar khatra ka bangam non ka government kalong sensitive kamba ngampat job ngadang le kalong sensitive ndi ngala don government mata ngala apai bangai le ru he kan election ba adin mga job ngam i don sing long sensitive Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkela